I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with a roof right over our heads. We'll share a shelter. Assalamualaikum. Ini kita lagi jalan-jalan Balai Patang, anak-anak muda ya gitu. Walaupun nggak terlalu banyak, sekitar 6 orang, tapi ya alhamdulillah buat awal generasi muda Galuh Gandang. Ini sih liburan paling beda gitu. Kalau orang Galuh Gandang kan kalau nggak Puncak, Anyer, kalau Ciwidey. Ini kalau ini Pulau Seribu nih gitu. Nanti kalau misalnya mau lihat gimananya nih, nanti lanjutannya lagi di kapal. I got to know now. I am willing and able, so I throw my cards on your table. I wanna love you, I wanna love and treat you. Ini lagi rame nih Pak ya? Iya lagi rame. Halo Pak, liputan dulu dikit Pak. Every night we'll be together with the roof right over our heads. We'll share. Muka lu anarki banget ya? Muka lu anarki banget ya? Iya, nggak ada Stella mah. Iya. Nol dong. Hah? Iya 0. Ini di mana nih? Di kapal. Nah, di kapal. OTW pulau apa kita nih? Pulau Pramuka. Panas banget gila, 3 jam nungguin. Ntar aja pas lagi jalan lanjutin lagi. Ini ngapain ya? Hah? Di mana nih kita nih sekarang nih? Hah? Di mana? Kalau Pramuka baru nyampe. Lagi turis lokal. Turis pribumi. Liburan kaum pusat. Sesuai dompet lah liburan. Nah, dompet lah. Soalnya THR habis tadi kemarin dipal-palakin sama ponakan. Lo kalau tinggal sini cocok lu? Kenapa? Hah? Cocok ini kan tropis, muka-muka tropis. Kalau kayak dulu lah, ntar aja lanjutin lagi. Ini nih. Hah? Iya. Ibadah nomor 1. Jauh banget ya. Terus nyari lubang. Seriusan? Aduh. Nggak bisa lihat lubang dikit. Iya. Pengen nyolok aja. Habis ini ke mana sih kita? Aslinya? Ke kita Pulau Kelotok. Hah? Ya lihat dulu ke ini. Ah. Lihat dulu ke Smackdown kalau Smackdown. nggak rame di Smackdown. Kalau apa tuh? I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful. Kira-kira kita kemana nih? Sarannya itu. Sarannya gimana nih? Sarannya? Smackdown. Smackdown. Emang kenapa? Kalau ke Kotok? Terlalu rame, udah padat. Clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful BLP round. The colors of the rainbow, so pretty in the sky,
are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? Kamu ngapain? Ke Pulau Smackdown. Smackdown. Nah, smack up loh. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more. What's up, bro? Ketemu lagi dengan kita di apa? Di BLP Round Round. Di channel BLP Round Round. Jadi untuk saat ini kita sedang survei apakah di Pulau Smackdown memungkinkan kita untuk berkemah atau tidak. Jadi nanti akan kita putuskan apakah ke Pulau Kotok atau tetap ngecamp di sini. Kita lanjutin lagi sampai ketemu lagi di pas kita nanti ngecamp ya. Oke. I couldn't give you a warning, but I felt it all over me. I hope you come where I'm going, babe, my hands are free. Falling so hard, sweet. Balik lagi di BLP Round Round. Oke, sekarang kita udah di Pulau Smackdown. Ini lagi pasang Tenda. Jadi kita malam ini bermalam di sini. Satu malam aja. Nanti kita mau lihat sunset sebelah sana. Nah, Udah bayang lah, nih. Wih, udah siap-siap. Nah. Pokoknya siap-siap aja. Ini kita di sini ada 6 orang. Ada Abi, ada Budi, ada Alfian, ada Darandi, saya dulu. Oh, iya. Dan satu lagi, ada satu lagi. Kita lihat, iya mukanya hitam karena udah. Iya, kita putar dulu. Nah, ini dia orangnya. Siapa ini? Jamil. Akhirnya bisa libur juga ya. Asik. What's up, bro? Taruh dah Budi. Anja taruh kanja. I mean it, believe it, oh, I won't let you go. Believe it, I mean it, oh, I won't let you go. I mean it, believe it, oh, I feel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya saudara-saudara di channel BLP Round Round. Yeay, mantap tangan gua. Jadi tadi kita udah sholat maghrib sekalian sholat isya. Jadi untuk sekarang kita agendanya ngopi-ngopi. Ngopi mana ada Budi? Ngopi apa? Dede Kalang. Nah ini kita lagi di bibir pantai ya. Kopi panggang kok ada Budi ya? Ini. Apa ini masaknya? Apa masaknya chef? Barista dong. Oh barista ya? Ini Barista ya? Sidi Kalang. Oh kopinya bening ya bang ya? Airnya di
Jadi gimana caranya? Gimana tahapnya? Jadi airnya nih direbus dulu, dipakai kompor ini yang Nah, tuh. Astagfirullahaladzim, saudara-saudara. Hampir handphone saya kena ini, saudara-saudara. Ini kerasa, guys. Mantap ya? balai patang raun-raun. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Pep? Patang raun-raun. Besoknya lanjutin. Jamil. Hah? Balai patang raun-raun. Kirim juga foto ukuran jumbo, biar ku pajang di kamarku. Ngurangin beban ini, ngurangin sesak ini, ngurangin rasa ingin bertemu. Enggak perlu curiga, karena tahu kau masih memegang janji yang pernah kita sepakati. Jadi apa agenda kita hari ini? Agendanya itu tunggu dari ketua rombongan di Budi Afrias. Kita katanya mau berenang. Berenang? Oh, enggak, gua pasir semua badan kemarin gata-gata. Berenang dikasih ya, berenang dia iya. Berenang dikasih ya, balo caro. Cak, berenang di Angke. Oh iya. Di mana di Angke? Iya, di Angke yang pelabuhan awal itu. Oh iya, kumah, Bro. Jadi setelah tadi Musa Sarden masak apa lagi, Bev? Biasa talua. Talua. Weh. When you're on a holiday, you can't find no words to say, just the things that come to you, and I wanna feel it too. On an island in the sun, we'll be playing, having fun, and it makes me feel so fine. I can't control my brain. Hep, hep. When you're on a golden sea, you don't need no memory, just a place to call your own as we drift into the zone. On an island in the sun, we'll be playing, having fun, and it makes me feel so fine. I can't control my brain. We'll run away together, we'll spend some time forever. We'll never feel bad anymore. Hep, hep. Hep, hep. On an island in the sun, we'll be playing.